Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia Daud Richmond Karluki. Haswa bingina pas ke kubor ke babnya kani ke long kejing penbena ke dankam. Haswa bingina kimi shwa yaki mat bakongsan jong ke kubor. Kat ba kejing ai tika COVID-19 hege jaka sumar sorkar na kebenta ki ba khat pra snem shan nenggarta kadang ya ceprang nya jing mod ikinong sngap jengi ban chim ketika bat benerap iki wei ban chim tika. Nya ajing mudru ikinong sngap jengi banam kensting namar ba kajing pang COVID-19 kadang long kajing ma ya kakot kakya. Sungo bah syong bet hala yang la no tang hakikam ba kongsan bah ban mi bat beteng ban bod ikini kilai teli kirukom le ki basuk. Dang iki mas penjengai ni kiwei sat khoit bahaya laki kiti bat kedur keman. Na kebenta ke jingte babnya bajing batai halor ke COVID-19 pila ban phone haki number yarap kari ke bedai not iwe ar like hendai nyu pra not saun riu bat iwe not nyusan. Bat ki number yarap ke jela Meghalaya kidai iwe not pra bat iwe not nyu not. Kimat bakongsan jong ko kubor menta ke step. Menteri Rang Bado keri India ulai jingkren haga UN General Assembly henen kesngi. Kajing ai tika COVID-19 he India kala tam ya ka prapusan klur kad hado henen kesngi. Ha Meghalaya arspa prangot ki breu kele yo thamai kajing pang COVID-19 kad ba arspa san puengot bat kila koi henen kesngi. Bat ka Saubhagya scheme ban penbiang boarding elektrik kari kaldap sausnam henen kesngi. Kekubor kebabnya. Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi ulai jingkren ha kejing kendo bah nyopuhun riau jong UN General Assembly henen kesngi. Modi ulong ba kepertai baru kawai kadi ban snotho igijing bami negi kamle no. Ulong bakito ki bapenan kam yaka kum ka atiar kam san perthai kede bentep bakalong ka wat lam arliang serti bat kala banlong kejing ma yakiru. Ulong syo badai ban penti kena bayak Afghanistan omdai ban penan kam na gebenta ki kam le no. Ule wer badai ban don kejing yat bet yak perthai badai ban pen klan yaki an. Ulong ru bagi India om tang bagi akun na kejing job ya kejing na kejing pang COVID-19 ndrai menta kala shalan ni ketika syakiri ke badan kam. Ula kentui ki basnatika banwan batsnatika India. Ka jingai tika COVID-19 he India kala tam ya ka prapusan klur nen kesngi. Katenat kokot kakhya ke sorkar pedeng kale itu bakat hadu menta ladap ai prapusan klur san pusaulak nyopu prahajar ki dos jong ketika. Tang nen kesngi ru la ai henrepu arlak sapu ar hajar teli ki dos jong ketika COVID-19. Ha Meghalaya arspa prangot ki breu kelio thamai ke jingpang COVID-19 henen kesngi. Badda kini ke jingdon ki breu ke badang don unu knyang jingpang kalong syajar khandai spa sapusan mut. Ki bakot henen kesngi pat ki don arspa san puai mut. Ki bala klat rengkat badu unu knyang jingpang henen kesngi ki don arngut bad baro arngut ki dai ki bampat shimtika. Ke jingdon ki baklat baro ha Meghalaya kalong syajar laispa khandai puai mut. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi unya sami ki sembok perkat jungu bat ki breu hakari bat cabari ru kumjo hak program Man Ki Baat limbak All India Radio mentaga step akapor khat wei baje. Kani kan de kesien ka ba prapuwei bo Menteri Rang Bado un ajin kren hakani ke program ba sisen si benai. Onla banyo akane na baro ki network All India Radio bat Doordarshan bat na ka website News on Air bat na ka mobile app News on Air. Onla ru banyo nagi YouTube channel jong All India Radio, DD News, jong office Menteri Rang Bado bat ketrat information bat broadcasting. Mari adap keren Menteri Rang Bado ha kaketin Hindi on pensngau sai gijing penkela syakaketin Khasi Jantia bat Garo. Yakini gijing penkela onla banyo obyang la shibet janmet ha ka por prabaje. Kani ko kubor kawan Shapi na All India Radio Shillong. Ka sorkar pedeng nen kesi keletho ba arklur prapu arlak teli kilonggieng keleyo boarding elektrik kat adu menta hapo ka Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana ne ka Saubhagya scheme. Kane ke scheme kaladap sausnem nen kesni. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ula play kene ke scheme ha kesnam arajar kat nyau ban pentikna ya gajing penpoi boarding shikilonggieng ha kitai nong kendong bat ki jakasor. Ka Saubhagya ka deka wen ki scheme ai boarding elektrik bahe tam ha ka perthai. Chairman ka Meghalaya State Planning Board uba lambor malngiang hnen kesni ula ple ya ke surok bala penhe bakenthop ege jingshna pen bha ya ke surok Shillong Jowai Shanong Krem basau kilometer bat ke surok Smith Nong Krem ba lai point lai not kilometer ha ke program bala penlong hayo persing Nong Krem ha East Khasi Hills.
Habakran na gajing yalang uba lambor malnyang ulong bayagan ke projek lamang hagasnam arhajar khatpra. Hendrai nakadaw jong kaklam COVID-19 kakam kelasukino. Hendrai hadian 48 step baterai pendap sendanyaka. Ulong cosyo bagi surok kede ubut luom jong ki emlang salang bat ki wanra om tangi kilat kamai. Hendrai ki kam penroi baper. Kiwe kibledon lang hagan gajing yalang kilong usiem kahima khairem u Dr. Balajit Singh Siem u PWD Roads ka NH Shillong Bypass Division uba DM pengrop bat ki dekhot ka dorbar pelun ka nongkrem. Ka Nehru Yuva Kendra Shillong nen kasni kala penlong ya kajing ya mare balatip kom ka Mega Fit India Run bandrakhe ka lingkho sngi kha Pandit Deen Dayal Upadhyay. La penlong ya kene rengkat kajing ya trailang bat ka Pay for Right Football Academy. UMDC ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Fanten la kadong ulalong ukongsan ha kene ka program bat ula kawe lama ya kene kajing ya mare na Malki Shillong. Ha kajingkran jong uba Fanten la kadong uloong babon ki breu ki de banjiet ikarukom em bakot bakya bat ki de ban le testa ya kajingkilan met. Menteri Rangba Kejala Manipur UN Biren Singh nen keski ulaple ya ka Pandit Deen Dayal Upadhyay Multi Utility Youth Center ha Harau Ro ha ke District Imphal East ya ka Balashna da ka Manipur Development Society. Habakran ke jingyalang UN Biren Singh uloong bakane ke Youth Center bathamai kan don ya ke jingdon kam ban penmentoi ki samla kenang baken la bande aka ha ka lenti ke babha. Haba pentep baka jingshna ya khandai teligi weipat ki Multi Utility Center kidang ya chaprang hagi jaka baper jong kejela. Menteri Rangba ulong baka sorkar kadang temu banshna shosho sayesh potli ki weipat ki bakum kini ki center. Ula benrap baka sorkar jela ka judan jing temu ban ai ki jing syakri ya barok ki breu ha ka dor ke babet bat ula kentui ki breu ban apply na gabenta ka Manipur Startup Scheme lada ki don ki no ki but bathamai ban sedang ya ka no ke project. Ki sokhya naga kilong ki babon ko ki bajem bat ki bathyang bat lathung iki klem da ai dawai. Yau sokhya la rap da kinong rap naga rengkat bat ki wei ki jingthong ha pedeng ki benai ya yong bat jemang. Ha ki babon ki jaka la rap lang ya bat ukuba bat menta unu sokhya bathong wat habam dei ke poru kamtam ha ke distrik Mokokchung ula pau nam bha ha ke jela. Unu sokhya ula yo ya ke GI tag ne ka geographical indication tag ban penitho ya ke jaka ba umi. Ya ke World Pharmacist Day arhajar arpuwei la rakhe nen kesni. La rakhe ke negesni ban itho ya ke benta batrai ki pharmacist hakal yang kakot kakya. Ka International Pharmaceutical Federation kala rakhe ningkong ya ke World Pharmacist Day hagasnam syajar kendai spa khatar. Ka mat pedang jong kejing rakhe menta kesnam kalong ka farmasi badan bet ya kejing syanya naga benta kakot kakya jong pi. Hashwa ban penkot ya ke kubor hakane ke step sa shisien kimat bakongsan. Menteri Rangba ado ke India ula ai jingkran ha ke UN General Assembly henen kesngi. Kajing ai tika COVID-19 he India kalatam ya ka prapusan klur kat hadu henen kesngi. Ha Meghalaya arspa prangut ki breu kaliyo thamai kajing pang COVID-19 kat ba arspa san puingut pat kilakot henen kesngi. Bat ka Saubhagya scheme ban penbiang boarding elektrik hakari kaladap Sausnam henen kesngi. Bat kat to ko kubor kalakot kene ke step kabalawan Shapi nak All India Radio Shillong.